Uria mahinda marathie noguo riera ria uteti rirathie rigicenjagia guku bururi-ini. Utongoria wa Jubilee uri ikinya rimwe mbere thutha wa kiama gia KANU gukindira uritu gikabu-ini gia President Uhuru Kenyatta na Deputy President William Ruto. Riuma igongona igemu kiharo-ini gia Kasarani, President akiamukira kirathimo kia uhotani. The party supports the candidature of His Excellency, the President Uhuru Kenyatta for the 2017 general election. KANU tuko pamoja. KANU tuko pamoja. Muikariri gite wa KANU Gideon Moi augite gitumi gia kunyita President Baru ni gukorwo thirikari yake ni onanitie wendi mwega wa gukuria miikarire ya Akenya. We will stand personally and with our people we will stand by you because we want nothing else but a better life for the people of Kenya. Ikinya riri ni riarehe hamwe unyitaniri munene wa aikia kura a gicigo kia Rift Valley kiria kinyitirirwo na njira nene ni Deputy President William Ruto na Senator wa Baringo Gideon Moi. Tarehe 8 mwezi ya 8 hata Wakenya watakuchagua ukue rais tena kwa jamhuri ya. Na mimi niwahakikishie ya kwamba nyinyi kama wana KANU tukishashinda mtakuwa ndani kabisa ya serikali. President nierire a Kenya utongoria wa thayo na wa kuiga mbere mbeu njithi niguo kugacirithia miturire yao. Sisi sio kama wenzetu ambao wanatafutia wanaume 4 kazi. Sisi haja yetu ni kutafutia vijana wetu kutoka kila kona ya taifa kazi. Makiria mandu ngiri 1,300 nio mauma kigomano-ini giki niguo gwikira wira ngwataniro gatagati ga kiama giki na President Uhuru Kenyatta. Ngiribotera Inooro TV getwo Karo Kinyugo Mwaura.